Nawagang titiang, idod, urus mungkin tedun idod. Aksi puniki semah. Gusti ngurah cupa rauh tangkil kelingih ide yang betari yakin ngelungsur minakadi penyupatan pengelukatan sahana ning leteh kang menilari sejone nganggo saliran dia alon ide durus ya, angkian betul ku berteri kang pertiwidan. Yang mengejaran kanirasa gumir Gusti. Dat kalaningipun kula sampun medal saking kodi barang. Tidak kalau sampun roh ipun itu. Awang-awang titiang ojah mangkin. Dewa murah cupa anak buku dewa. Kemudian ni dewa teko mai ke kayangan dalam ngalih ada madan ibu ni dewa ni nak apa ada suk sekal ring manah ring kayun. Mamitang lembah sujud bakti anak murah cupa ibu. Ngado lantas kula dini diopak ibu. Tidak kalani supo ane madan kolo ngambel jakat di jakat opak Gusti. Dong kardiang nidon pinaku panukran ibu kelawan ingat. Ano minakati prorakan anak buka kolo kadi rasa yang bobutan wato dianggo sariran kolo ibu. Seset bos ranting busanan kolo kumrang kamring lantas rambut kolo ibu picang kolo pemargi ibu mangdene sido anak kebuka kolo bang sido anak kebuka menadi wong bagus sepekik ibu lek kolo atau dini dijaga doba kesi ibu Nunas pengelukatan dadi jek melena nasana pican ibu kem titia cing udah coba cekang mirangan janing dingahan janing apa Bang Idang lantas sang dewa yuti rupa kemo dewa ke swarga dewa ngelungsur pengelukatan ane madan pengelukatan Pancatirta. Ne anggo ngelukat res jroning sarira dipukudangi dewane lukat jadi tebang ilang leteh. Ane madan pancoran pancako dirto pengelukatan pancako dirto. Nggih, dan bawa sido. Sayang lurus. Semua ibu sampun mabisi ne madan pancako dirto ne ado didu di penepisi ring Brahmo di loko ibu. Iksuk semun kiatur didian. Nang lumur. Sampun ngicen pemargi. Konden bakal jadi bang. Jeneng urah cupak idewo yen supo idewo mirang ngatur bener ibu. Nah,
tunggalang sana neng sab jabdo bayu hidup hidewo ne ibu lakar mau picewaro nugraho sana mau tamu ibu durus si tiang nampo nyun panugrah niku bang done situ man panugrahan ibu sing adelen matan panugrahan geni murup papa ni dewo pinako putra dining yang Brahmo ne bulan put pipica warunugraha ibu ane mau damo ane mata ane geni ngurup di dewo wenang juga ngesang sananing roko rolo mano mari kanang manusia mari kanang berjabatos ane ngelah kelahiran utawi ane ngelah mino kadi dino lahir ane matan dino angano kliwon wenang i dewo murah jupak nyomyo utawi yang lukan sarining manusia niro mapan i dewo subuh ne madan nampo nyun penugrahan meme ne madan penugrahan geni murup ane ngesang sananing logo malek dan kawi sesan ibu sengacan suku Jokori dewo sengacan bolong ne ada di buku dari dewo tuh mata lemadan geni tuh pinago Cino panugrahan anak ke muka meme ne madan panugrahan geni bulu ayo abdi padep sekali punika Man, jani pengantene kolo nampo nyun penugrahan ipun kolo na paman siako masih belang nangkil ipun kolo. Wah, kebesaran sabdo bayu tak serentak. Ayah juga murah bakaran makin masih aku warung masih sambung aja. Yo. Ampun kepicau mangkin. Tian bedo yang kolo ibu di subani dewo ma picau warunugraha. Tidak kalane mangkin sampun lunas warunugraha yang Urus ibu enak hasuci laksana manikanang pemulu di sedre ring kenah linggih paduka bedaro aja mas kan lalan jadi mau pamit kolo kapan ibu dan kalane ngerana mangkin ngasano tidak kalane kolo lakar lunas penugrahan nemadan pajak urus panggian ibu dijom kulo paduka bedaro Dungkuro sadar mangkin banyak buku bedaro karena suka menuju pada karena pajak Paman, nane supun apa kolo bari kanang bacakan. Ano pancoran umri, pancoran bang, pancoran dinar, pancoran dirang kedekening pancoran pancak kedite. Nah, jadi subuh kolo makan yang Brahmo subuh meseh rupo kolo. Mengaran mantrining ano pedal anak ibu kode. Lurus mangkin Gusti lurus. Wani langsung hari kunang cari. Ada pakan putih hilang juga. Putih masih mau malam di perasaan. Oh,